Adim bang ka hajra bang ka ni silong parpot ha. Kasi nang da thingi pure bang ikame yo adim bang laktan la. Itu block pan ada ke. So tangte ni video bang lasing to ni kopo. Kardom karbi Anglong. Guys, welcome back to my YouTube channel Topon Ingnam vlogs. Nalong vlogs salam neta ari ding hoilo. Kasi ini Longnit kan lain puyo. So mana emergency kam da channel salam motor vlogging kami munai punji sini masalo. Kasi nang dami puyo. So tangte video lagi ceng sini. So motor vlogging nang paklang sedikit po. Jadi lagi bilang pada subscribe dan bisa like, comment. Oh no. Don't mau lên xuống. Ali khen nó bây giờ than thình nữa rồi á. Ê, đâm đặt bên đây yang si, nang đi đâm thang ang porde nang midam ang si so lap thai. Đây Ali bang, pro Ali pinang mati dia. Ekdom rồi. Video bang yang lang ni ba mai nang pa dun tu noi. Dak mi bom lan ni le tum. Nali lang ay ang ini deh. Guys, itu ngli populer yang lain lah ya. Juga ada lahan sudah bom loh. Ablok bang lain lang dari bom boy. Tangte tapi bom mang. Ada perawa kang sama dengan hasil yang ya. Guys, exactly ni tum long dinang lela radak Arlong theng along sida ya Arlong theng Govary long so tang na neli avi bang napak lang ifrui po hayan lo Arlong theng nge timbang ke Longnit Langparpan ho dadak Arlong Govary dong lo ai theng dum ya timbang ai tentang lo ya tentang lo timbang ke abi timbang ke sana ya hajra bang ka ni